Whakaalawhala ia tu hana he te tūlu tō wala tala tu tupu e lata ia moi a whiawhinei. Whakamua koe aho ua he whahe tapuka moale, aho mfumahiwa ia me, ne ko whiwhili ai he palimia tōlu e ki pule fōu ke lata moi whono ke pule. Ko lo tōlu nei koe ke pule mai he hakupu ko ia ko Honourable Richie Mautama, koe ke pule muatu ko Honourable ka he lani sin he mana he kau, mo e ke pule maanga mai he maanga ko la kepa ko Honourable Rhonda Asiakianga. Ne whakahoko ai e whakamulianga he tau i ki pule, ke whono he whono i ki pule. Kua umunua ai e tau i ki pule ki mua he whakatonu whono, mai tau mga whaahalo tūru, kua tolo atu ke lata mai tau sianga nei. Mai longa e PCN koe ririfu ko Honourable Rhonda Sekia, koe patu whata whakamua ki lalo hefo he whangufuri tau tau mui, ke tū ko tofa koe i ki pule. Pe he e parimia koe whau e tau i ki pule, kai kua anga me mahaini lo tūru ke tau ngahua he whono i ki pule. Koe tau mamuna ki anga ni ke he whakatolo ma ki anga he tau ngahua, kai mua atu i haro tolo taki anga ke tau whai ngahua, ne kua tukuange. Ke hahamo po e leweke alau tau giai mai longa lahi e tau kaikea ke tau tūtala mai whafo ke pehe kua fuata po ke ai la whai mena laulahi kua i loa kai manatou ke whakamuri atu pehe ai fōu e tau lilifu ke lote whono ke pole o pi tālau tau te ke pole i loa e tu puhalanga hua ke lote whono ke pole si kua nonofo mai fō ke lau tulu eke mtu hukui iki pule, ke tau maho ka whenonga e tau iki pule he tau tau itua si whita alo tolu ka hahe whai whe mamaki ke he tau puhalanga hua kai mua atu ke he tau whahinga hua he patu whono tunga nea whao mei ke tau whono mua atu ka maho ka ke pepa tupe si ai pehe kua whou halo tolu ka koe whita he loe alo tolu e whalo do mena ne hala ku e donga hua he patu whono mo he ngoe do mena kua lata e ke whakamaroro e tau whahe, si whiawhia au. Hako mena, no nofo o loa mo tolu ke whiwhili anga ia, mwe whetali aki ke he, ke tau whahinga hua ia, ne kua whiawhia mai hanga mitaki, mau tolu osi i ai ke he lamatai anga. Ka mana koe palimia ke liu ke ono atu, ke tukuha ke numela ki pule mai he toko wha, ke he toko ono. Koe hana ki sianga, koe toko ngahoa e toko wha, ke lata mo e tau ngahua, mo e tau whahenga hua, ne kua whakalaulahi, ki lunga tali mai he limo fule tau ka male. Ko whai tau sianga whoki ke he langamatai e tau i ki pule, ke he tau whahenga hua lalahi. Kua whitani ke he tau uawhe uafuma wha, ne lali he whakatawhono Honourable Dalton Tangalangi ke hiki tuhi whakawe, ke tuku hake numela he whono i ki pule, mai he toko wha ke he toko ono. Nā kaitalia he te tangata he mutu e hiki anga nei, ke he vili he referendum. Tō lahe e tau ngahua, e tau portfolio wā, e tau whahinga hua ke mahu nei nei a hā ne utai ke tau tangata he tau pamore, ke latai me whiwhilianga he whakalaulahi po ke hake numela iki pule mai he whaange ono hako ki sianga ia lalahi e tau whahinga hua so ke taha mene ke he tau portfolio sia hai ai ne whahinga ki tau associate ministers tunga ia mōri le mea ke oe whahe ke tupe kai associate whuki e rilifu ko Mautama mai ke au ke whenga hua ki hakoe lahi ki hake whahinga hua ia. Se a manaki whoki ne whutu whonu ka nonu mahi mua ke riliu ke tau tangata ke moe māmanga ia ke whakarulahi e dono whoi lote whonu ki pōre ke ono. Kai matakaki whoki ni poke tō matakaki tū mau e tau ki pōre na kai niko te ki pōre ka pia whoki nā taua ke tau puhalanga hua ke ua lahi mahaki ha si lauia whoki ni ke tau mumui ngā hua po ke pamui whanangata haka eke ako lahi mahaki hako kisi au he moe he hala tau se hao mga mai mga whaua tau se hao mga aho mai hao le pekianga me sino si whalu maho
Kai mena la he tau nei wat ki mua foki pia ni mudala ngahua whatuwhono. Koe tau well-being ham do moe do maroro siano. Kua amanaki whuke ia ke whakatai tau ki puri ni kua o kioki mai he whatu tuai ke matutaki tau matai ke tau whanang he atu Pasifika mai laulangi lahi ne whamahani ki ai. Ko loa nei ko Honourable Mona Niue mo Honourable Sonia Talangi ke whanonga atu koe tau Special Envoy he Palimia. Mai longa e te mga hala nei, kua whakauka e te tangata ke he tau he tau koloa, mai tau he penisini, kua tau ukalahi. Kua mana ke whakatuwhanufo, ke liu ke tukuha ke tutungi he penisini moe ti solo, ke ua furu e sene he taha i lita. Pehe mai whalu tangata he motu, koe whakauka ni ke tutungi, whalu tangata ni whakamoare tūlu i sau tā la ki lunga, he taha e whahe tapu ke utu ai e tau motoka halau tūlu. Koe tuku haki ke langa tōru ake nei, ha koe tau marikisi e tau penisini, ne lau iai e lolahi tau muti la rolangi, ha koe tau whirakutaki ke mutu ko Iran, tali mai he tau uru he tau nei. Tu tāla ia PCA News ke whauru tangata he mutu, tunge mau ko loa mai he maanga ko awasere, hanga au ia ke he tau he penisini. Kua whamama mai he Palimia he whai tapu kua mori e whiwhirianga he whatuwhono. Mga hone i hei e whamulianga, mai kautaha ne watamai lolo wela to tolu, ai whai kisiang e maunei ki behe tōku, si hei a whoki na New Zealand na mautari whoki ke lamatai ka eke ia. Ka e maunei, ma whala tau tolu ke he moua he lolo wela, koe mena ni, koe tutongi, koe wakatonga ni mai hake he tutongi ke tau tolu, koe tutongi ia ne pai tau tauwhi ngā hua ngai whatuwhono, haro e manaka whatuwhono, ke ange osi, po ke whakakaweanga e hado tolu a tau tangata. Siko nei e maunei fua he whatuwhono e laha wala he kaweanga ia. Tunga ia ke whātala ke maunei, mo e tolu wano furu, kua lata ke whai haki, ka eila haki a mai he ua tolu maheni ki tua. Siko whita he kaweanga he whatuwhono nei, wale seo kua tata haki ke milione tāla ke mautonu nei. Kai whakatai atu pehe, ka eke ia ke mau e lolu he whaitala, ke lata i me lolo e ala ni da mai mahena pelila. Ka ose lolu he sela, to ka weanga he whatuwhono white seo me whai awhi, e tau tāla. Si pihia ni ke tonga e ne whano lia ni awhi, po ke tapu kua mole, ka eke ia ke mau ne whai tāla ke hoka ke uni ulei, whakaonga he lolu ia, se tato ki hiwe seo awhi, ka weanga he whatuwhono. Si ki senga ia e lahia, ke tole mga tonga ia koe. Mole hake de ke ue miliona ke tole miliona. Ka eke ia ki pihia, to eke na ia, mo lau ia ai e whaisanga tupe hata tole motu. Siko na ia, ne pehe ka tuku hake, ua fule sene, whadeitai, ke tapu ka hau, ke lari, ke tau tauwhi, e tupe ia ne whakawanga he whatuwhono. Siko ia e onoanga ki ai ke mahu nei. Ka e linga hanganga mitaki a tau tolu he longa na mai. Hako e onoanga e Pasifika, linga nonofa tau tolu ka ha, ki laro, he whakataitai atu ke he whaurua tau motu. Tu tōlunga hake ha lau tolu a tau whakafuanga ke he loro, he whakataitai mai ke tau tolu. Pehe mai e whakatawhini ko Charlotte Mangtungia mai he maanga ko la kepa. Ko e whakatai ke he tōri seu tā lā ki tauka tu whoki e tau tupe ko whakamore he hana ma whaua ke utua ki e tōru im toka ki o mai ki he tau ngahua i a lufi. Pehe a Charlotte toko whae tangata ngahua tupe he mga whaua hana si nā kai tatai e tō mga aho ngahua ko mena ia ne whakaonga tōru im toka. Tahamatu whiwhine nofi a lufi pehe a ia linga langa tōru o atu hana mai mga whaua ki tau vau i a kupu. Si koe mga aho nei koe morea e ue seu tā lā he tahe whai tapu ki utu e tō mtoka he mga whaua hana. Tonga e whai ke seu, ai ki seu, porque manato do hoko do tolu a lolo wela ke hirim tā lā pese ni, ko whakise mai biha whoki. E lolo wela he mahina kwa mole, kwa lata ke sela, lima tā lā lima o furu. Ala tau se ia calculation ke lata me lolo wela he mahina e nefi, po kwa lata ke one tā lā, kai sela do tolu ka ha he ua e whai tā lā, tau whanga mena biha, so. Ka ngahua e whutuwhono ia, ke ngahua ki ai, tonga ni he o mai do tolu he hala. Ko e tau uka he tau koloa he motu, ko whakalaulohi atu ke he tau uka he penisini. Ko lau tūru ne lau ia lahi, ko e tau tangata po ke tau mga whaua, le tua lahi ke he tau koloa tamai ke he motu, po e tau tangata he tau maanga ne mamau mai mua lufi.
Koe tau ke tau koloa, ko kisia ni he tau tangate mutu, ka o te whakatau ke tau whare koloa. Manatu au na wahake mai lumau hai pata kupu ia ngā, cost of living. Kai manatu au ke whamanatu ke he tau tūra tau tangata. Ke tau matai he potu whono. Tunga e lolo wala ke maho nei, le fua he potu whono e lola he ka wenga. Pihia ke he maroro he hila. Le mo furu ne sene pa kilowatt he tone do tongi ka walata ke ue da la le mo furu sene. A hamo he potu whono e ue da la. Koe ha tōtoro whahi maroro sino, ai whai totongi, ko tō sanga wai he tō hoko tō e ke whai se au awhi, tō tā rā ke tau. Koe tō meti weka tō ue se au, tō whanga mena vihia, koe tō general services. Haia ke haonga, haia ke wai tōri se au maanga, he awhi he hira, he pamu hake wai he toka, ke lata i mai whaonga he tōtori tō ngata, ai whi totongi tō ngata. Haia e tō mena ni he lamatai. Ai muramuke tala ke cost of living, kai na kai mai ke tau seki pese ni ka pe atu foki tau tupe po alahi ki lunga hame cost of living ia koe puhala ke tau seki koe matakaki e po ke whakamalolo e tau whua whainga hua ne kua lata ke ono po ke kese e tau whakatupe anga e tau koroa koe hako na kai hamna hei ma tau whakatu whono ke he pasene whakakaupa anga he pasene he tokoloa ka sela so que wala ia wala ta ke pakamoro ka ko no mai o toi de po do fono he puhala he do fekau ia mai he mongo ni fifilia he do fono te ita alo tolo do kumisinga hua si hoko mai ke he po do fono whakahiku ko whakailoa de ha whakalulai expression of interest se o malo tolo ni fia lai ka mai whakatuhi ngoa ke no nofe do komisia kai ainga hua foki hoko mai ke whaikuanga se ti roa foki ha koe ngoa foki ke dauska koe puhala ia le ia ne whakis whakalulahi bihau ka tō longa foki whaurua mena foki ne kua tunga vega ha mua noa e dau tōru ke hard work e dau mene ne whaingoa ke cost of living and e nei whātālau ke cost of living because we already benefit in a lot of things here. Koe leo me amamanaki he pepa tupe he whutu whonu whou ki sia mo i loa e tau whasianga tupe po ki tau puhala ni ki ramatei tau tangata ki tau manghala uka ni. Kai longona mo e mai longa i tau manatu mai he tau tangata ha koe tau uka he tau koloa. Koe huhu ma huinga lahi ki mga honi. Koe heingoa e whakatoanga he whutu whonu whou ki ramatei tau mawhaua me tau tangata ki he whasianga tupe whou. Kua mana ki e whakatuwhono mo i ki puli he tupe ko e palimia ke tuku atu ai e whasiwhasianga tupe ke he lata ia mo e tau uawhi uafu maono ke tau uawhi uafu mawhitu ke he whono ke puli he whaitapu ka hau. Ka pehe e palimia ko longana whalua tau huhu mo tau manatu hangau ia ke he kakano he tau kupu ko e deficit mo e surplus. Ko pehe mai palimia ko e naka i te teitu mamanga muruturu ni ko whai manatu totoko. Ne longona ki tau whai tapu kua mori. Ma whala kai tupe au ka pe ai maama he tau lilifu e ke he mani panga koe surplus mo e deficit mo debt ega ue tau tolu in a row he mai 12.5 a deficit we manage e tau whamua balance almost balance that ka koe tau nei whai tupe ha ki mua me ko tupe mo mai ngai e tō ore me whaurua tau ngā hua e whatu whanu kei loa ni ka hawhakalulai kei he whakatarataka he budget tuku be nai nā wau ki tō mena re tause ke hako takianga kei ke munuina bihia poko kautu bihia tō ngā hua kei whakaue kai ringa koe e lai ai tari mai ko whai topi ki mua bihia ke tau muriana ke mai ke potu whono he aho ke whasi mai tau ngā hua he wati ki mua hara mena iwi mena bihia ho mai he tari mai tau koe hara mena no nofana tau ke tua mai whare naki topi tau mai nusilani so tau mga aho behe tau te ki taha osi mai nā me ki a uni mga aho ia ne fai lali ke mua mai mawhise la matai anu sulani ke whapopo ke tau
Mo whangahua ke ngahua ne nonu gai. Tō maua la ha mai do tupe he do mene whangahua. Tō uta mea ke tau senga nei, ke tau senga nā ko. Never in the past that you have the means in your disposal that you can divvy before the new financial year. Mai longa i ki tau whaswhasianga tupe he tau kwa Māori, koe tō tue tau tupe mua ke whakatei ki tau tupe whaka Māori. Kai kua kisia ke whausianga he tau whawhasi kua pārini po ke whaitupu, ko mua ki o takiha ki deficit. So hei e te mana rehi ni ngā hua ki ai, ne whakamaka tunga i e trust fund. Ke hoke trust fund ke sau miliona. Ka hoke ke sau miliona. Tau whia koe nei a kai nofa kai tau te ki taha ke mua po e whakaunga interest. Ako the interest e mua ka hoko te ke lima ke 1 miliona e tau. So those are the funds at your disposal that you can utilize. Ke lata mo e tau whakatoka ngā hua e tau whatu whoni mua. Ko nei e ngā hua whamaroro mai hako tau ki pore. Ke hoko ki pihia. Haka mo ngā hoko mai ngaha taua ke tū mai kua tū hanganga mitaki nei e tau whatu whoni mua. Se ko hai nā e ki sianga haia e tau taki. Kai whiawhia o e ki sianga ke whakasino ia. Hako whai tupe tau ki mua. Mai longa lahi whoki. Koe tau mena, koe tau manako, koe tau tangata, ko mena whakatau o aki ni tau tupi. Ke mai longa tau tolu ni a aiwhai tupi tau tolu, ni maua ni tau tolu, tongi han tau maka uru, po ke tau mena tātu ki whafu. We don't have any exports. Sika mai ni kai New Zealand hongo fulu tā la, koe ngā huana kai me hongo fulu tā la ia. Tō kehe mai lea mo e tau tamatuku hau, or the taxes through the borders ka mo tau whanga mena via. Koe mena ia ke mai longa e tau tangata. Mahuinga fōki ke he whakatu whono fōu e tau tangata nei, ne nonofo ke he tau mūtu ke he. Ke mau tauwhi mai moe whakatu mau e tau whakatu tāla ke tau ngahua ke lau matai atu ke halau tūlu a tauwhi ke he tau anga whakamotu whakaniwe. Kua amana ke whakatu whono fōu ke liu matutaki e tau whakatu tāla ke he lata ia mo e tau ngahua nei. Kua whitaini e tau whakatutalaanga he whatu whono me tau mtakau Niue he tau motu kehe. Ke mua taha whare, puke taha kaina ke rata i me tau tangata Niue, ne nonofo atu ki tau motu Australia mo New Zealand. Ko whitahe pai matutaki tu mau, mai he whatu whono ke mawaru aki, whatu whono ke mawhitu aki, ko e nei ai ne whakamawhisi-whisi, ke rata mo e taha kaina fōu i Akalana. Na whaifale matoru ne bid within the auctions auction he tau Māori. Kai ai hakusia ngaha, kai amanaki ai ke mō mawhisi, kai whahiu kui ke rata i mo e tau hadau tōra tau tangata i mō kai i Akalana, mō New Zealand, kai bia whuki ni ke Australia. Hai ei tau siusianga ia ke mahu tūnu nei. Siki pena hatu tūlu tau wala tala tutupu ke lata ia moe a whiwhinei no nofa me manuine pōtu o liu whileweia ke tau ahui moe lo sana so ni holo nei ko mawehe atu o nuine pōtu.